Thiriniphay Kre Sarkep Arni Dipu Lururang Sorong Along RT Activities Mohenrong Pipen Puthot BJP East Karbi Anglong District Committee Laben CM Aphan Puthot Langoi Kachipi Thu Arang Leihin Pen Kaninje Pon Atengke Jong Selang Atum Ahok Pet Pen Forlen Along Le Along Ahem Phuvek Apata Dovek Atuma Phan Tangka Ki PJ Aphan Rabdun Vek Populote Huladak BJP Asahem Along Se Padam Lapmate Toila Popul Lape Rabdun Vek Noi Puse Pachinipon Lo Lapen KACCM Batay ke thom lo Nepal nang kapathi je phan kabor I pulasi pini BJP atun phirangke me kangni along non ani singini angbong amen paklang nang ji pu abangke paklang vekpo lasi alang lituba phan personal tong tha nang jima mate court along tong tha nang jima puta pachini pon alang lehin pening je pon thulo sita me public atuma phan abangke pachini pon pelang pini theklong lo Karbi Anglong who is Karbi Anglong BJP Committee President pen ala estimor cha President pun pine estimor cha pubo long sing tong bia ki hai pen President Roland Killing ki hai tum press media di theklong lo nasi ke cheng ko ni li choroji pu bang ha ala tum han choro der lang di choroji pu bang ha hula ni le pu hala ke long le tum ha di kelong le hala kini 3-4 la pu section 3-4 long kelong le tum to la si ko mama kelong le nang toy dan pu si pu la si alang tum han churo lo alang tum long toy pen long lok pu te la ke mi pikalam lo la si alang tum han ki cheng si alang li han churo lo na pen ako isi lam bang ke nili ako ki pitap la pu dal ha akai CM tujuram rong hangapan lati nili akoi pitap te group to nili long akoi pitap bang nang than alam de lasi bang na than sita emethang time and again nili phan false case nang pp ne dokok ti masi chukre do la irrigation department tom 2020 ningkan nili phan case na pi pota nili ini jal 45 days ciklo genre ebeng nili ke dodam nang laso dodam nang ko lo laso clean sheet lo la hala FIR na pibek bang nili phanang chi ne bang office lodam chongmat life threatening ke pi la ni defamation case PL he defamation case PL already almost alang tum la ke false case mo mase nili clean sheet long lok ka pc nili defamation case ina ko la se lason la pen PWD tum tanang pi PWD tum da thang evidence ave mat FR ala police tum masi FR pinang ko la so pot neli ako criminal case pilo la pen 2016 aning kan da council hala so David Timung pu inut ala principal secretary hala ta false case nang pilo hala ta sab ke thom lo ni phan false case la sana pabon hai tane corruption against ningje lo pulo te hedi son nang pidat titi thang probably pin pen lasi aku inut bang na thana bang ke nili la so posilam clarify ko alang tum nili lang lo nili pini pena bang bong alang li amen jong dak thek ko le defamation case nang piji pu mati lasi alang tum phantom than nai ma nili court si pinai ma pu bang si nili kini lasi nili ma tha bang ke court pu bang si nili kini lasi nili ma tha bang ke court along lo pirong po court along lo pirong po komat sinili phana thanili court long ga amen doji jasita publicly le pu paklang pier ave nili alak da library salam do na thanbe ga bangta lasi court to mo pa decide nang kalang maka inquiry pu ga lasi pa inquiry pa kuri nang lasi nili pu den pu penap un pulote penap amat kali ke penap dik ang pong nili court long lo pidet laso pa jong sei na long proof evidence do pulo te copy pate nang de lang arni same evidence pak rat ang no pakang haida nili paklang hai he pu kali alam bang ke paklang hai he pu alam kali nili bang mane thang kheji bon pu jal he nona phiang nili la kai bang la po live la po ini dokok na pu jalo akema pina nili sungdar lo pulo te nil ta family alam do mati family alang li phan
ทั้งนี่เลยทั้งบางนั่งแกท่านตับไม่เนี่ยอลังลีเอกดำนี่เลยแต่เอกดำจงกลอกยี่ปุกลีนี่เลยมุทบางนาท่านล้ำเสนอเลยแต่ท่านแล้วก็บางนาท่านน่ะพอดแกนี่เลยโคตรลงปี นั่นนี่พันนังเก็ตแค่นังที่ฮับปูบังเย่หกเลยดิ นี่เลยพันนะทาร์เก็ตฮับปูบังเกลาเกก็สนอปูพอนี่เลยพันละให้เก็ตแทร์โลเก false case นะปีเกละให้เก็ตแทร์โลมาติฮะ Kumar bang kulo la bang so. Kali la FIR pi ke la false FIR na pilo irrigation department pen joy binan long mai lai posi alang se an se case na papi posi alang li ni le phanang ke than la sinang pen ke ni thang ini mi we la pen alang me thang da ning je dak lo je dak ko do long ma se alang ning je dak lo je alang than thang chi ni ne mu the bang si pi nai pu ma si pi dat la pu jal ha amat non la tum kini cipi po alang hala kort long cipi dat po si alang na po Kalau dengan Koma termas konsil CM je nani pan batai ke kom ke nani pan nani pati pan kan la si nili nang than po lam la si bang nang than po lam koma mana than po lam nili publicly le paklang kle lo nili penap kali te penap dik nili kort long la pidat jog lo di lagi aku ni ninje tapte ni ninje je aku jat le ninje ji pusar ni with documents with evidence pusar ni Sampai nang lipat nang care nang how vek lo nang thar nang hap pu bangke nang apa abji polam bangke nang lagi life risks lo mati ni lita risks do mati lan shot na bele ni lipan batai thom FIR na false FIR na pi lagi ni lipan na pasung binong mati sop ni clean sheet long lap 2016 aning kan dala David Timung ko principal secretary ene ke principal secretary ate in charge don just so arling haita so amuni ta chewa joilo ni kosono ko ho defamation case ante chipi long le dalon chipi no dak lo non ene le pila hala PWD pot la false case na pi pota ni le gene pi bom criminal case pi chok do court soli bom non sanitary kan ni do nang le tom nang dun tame Nali cici ting politik kopi posi nang lipat nang care nang hap lo kali ni le isi lam bang nang le tom bang nang chini eta thai mi ne nang tom pan ni li da nang ki tong wer wer nang pa ni li la corruption ne ba ke claim ki chok che pin ne la hai discrepancy pin ne thek lok lo polos en ni de da ti non da la si la son false case nang pa pi da ti dopik ni li non he non si ke ong la non si ke ong la si ninje owing tungte la si un an ke ni li ninje de di pusi kamat hal aku sung le pun ni aku dorkar alang tumle nang paklang vek ni ke corruption apa nang paklang ni do pulut ni paklang dai alang dum han ni li la kar beng long a district a BJP dum han ni li la ke ni li alang tum ani hang nang paklang oi pulut ni paklang labi rat heng do le paklang ni pusara ni paklang labi la si alang tum kupi mani Jata alang tum bang thang thelo nang paklang dang hoi pulu ni paklang dak po alang tum si rik se nang po depan ko false case nang pa pi dei pan false case di ha per clean sheet ke loi alom so nang pasung krung apanta siksak dak ti ma ti di so apot nasi ni paklang nang de paklang dak po koson ma pulan pulo te mane council ke corruption koson si ke doma pu paklang nang pulo ni paklang dai alang tum le paklang oi la haen ta pulo te Lagi ni paklang lagi. Tapi ini BJP kalau dengan district presiden lapan Jua Marcha ST Marcha presiden dan presiden kepa hutkan ini jong si nang akitok ce do pulte amen jong dangon tu nang li jong dak haji malah so. Tadi di court long jong puke. Aku alang tum han pen ni ale bete ike. Alang tu court long se akala jong lo pusi ta alang tum le alang tum thang da bi thek court tum si bang legally si bang dan court long pipo la so confident pa dono alang tum han ni li chunu la so confident tu komasina than ma ko parang pen jong si nang li jong dak haji malah so. Tadi di court long jong puke. Aku alang tum han pen ni ale bete ike. Alang tu court long se akala jong lo pusi ta alang tum thang da bi thek court tum si bang legally si bang dan court long pipo la so confident pa dono alang tum han ni li chunu la so confident tu komasina than ma ko parang pen jong si nang li pan jong dak nang pun le nang li amen aku jong dak haji ma non nang li to theng no ma la si nang li to theng no li jong ji lo court long se people pun lo di
jok lo hala tum pan laso aning papiri jong pi dagi mo kor lang la tum notice cheloin ke Kami nang lilong bang evidence approve bang ke totally se dolo. nili hedi ni without any mane documentary evidence kan nili data nili punti aku ninji ta nang ni false allegation jok kan pi nang ni Evidence do kok ajo ni sinang lili. oh nili de pupete ninji jadi kan ni ninji nang ni any false allegation jok kan pi me defamation nang pg pulo defamation any false ucan ni diga daya reng pi nang kok ko ni pute laksi lai ke nili pan so confident bang alang tum ta padon ตั้งแต่4 line นะพุทธะ third party มาแต่ dalal tum ke do o ajo ni pen si penang ajo tum ke tangka che jong do na join ni pen si ke mesen ke claim ke mesen ajo ni pen ta chok che dalu pu aputhak na ni kali dota hai abi pin kali dota hai son dota hai kali ma son dalal labi pegani ni ta pudam de dota hai muthe ke cheng nili ki pudai bhange nili phanang tin kok ma ko alam chona la pen isi alam kan je right to income pu hai right to income pu le ko ma phan se ki pilo alang dong poisa pieret artiai tum phan ku pi polo pinang ko ha alang dong ki claim chok la pulu te ki piji kam ave direct tang extortion case bi chongoy tang ka cho hang dam pi ne pulu te dan alang tum ki chok che thik tan ko se right to income mane mahala RTI tum han poisa menes nang oma ko alam ta anjunan ko ko la tan nili phanang e people approve nang pinai nili ne methang ma se FIR chipi ne methang ma si jel dan jong se nang le ke paklang dam amen paklang the pulote nang le phan la defamation case nang people nang pa pinang la ke nili thangala vele ke kami nang lilong approve do nili nang than lage nili without any documentary evidence that evidence of pin e jok antani thang ke thilam ni